zabu do de nanandu ile ti phawati Francis ira kwai kwa chilama do wosa mi meso ma phada thero Canada kwai sulido hete wudma tama wonyini bedo khukwa kutama do ti phawati ira kwai kwa chilama do te dawo nanandu ile ti phawati nya loima sahama ngwanyi kwa chuni hinyi kwa chi ira kwai kwa chilo loima ji kwa ira kwai nya sile ho de le ho ma wonyini shadow madu akhe to zo lyama kwai ngalo myenye bunye ha te phote se jeja ji tasu majisu ISIS puli jisu se zabu amya te sikama kwai ngalo nyenya ti phawati Francis lamanya Muslim bobi jisu se zabu niku chakwa selima jo nama gaga yaga le khoma jo nama big lama ngalo kwai te to kwa botamanya mathi thun sa thu kwa ma nuwa ajinya ai nyiza atsinyi mabu ngalo bema te to kwa botamate lumuwa dalo ti phawati chilate ira kwai kwa ma pasha amya nya ti phawati te ni phuphu khoralo kwai khu kwa slika lamanya ti phawati buli pashe bute chudesu hinto gama wunyine ngalo bitule belo ira kwai kwa Jesus zabu ajinya nye sengwa mo chitialo gule nye sengwa mo chikwa joni Chandian Catholic Church bema Catholic khuzu chonya nye sechinga se nebenya Syria khuzu cho Armenian khuzu cho Teliushi jobu gule sunye ti phawati nya Jesus zabu te se amya gaka sunye sahama hinni the Vatican wa la jama chutemo Christianity Today bema do kwa thili botalo Canada kwai kwa ma usam meso mapada thero kwai sulido ngama phete idmatma wunyini bedu khukwa lutama chu Canada kwai kwa ma usam meso mapada thero te ni hamatsu chonye the wa khuji thima kwa rosani bedu khukwa lutama chu lumodalo mapada myonya James Cotes pesumanga busunye Edmonton lopekwa Grace Life Church pema ne kwa ma phada ngabe itenya usama mi cha nama bi myuma ji nama kathadu yitasani beduku kwa lutama ngalo chilamangwa ha kwa chi ide beduku kwa lutungu bema dote CBN News bema do kwa tulibotalo do chama gamate titikwa nasitimu